Kinong sok nong ka kse rencang West dan tia health rengkat bat ki seng nyota integrated territorial organization ne ka hitu kapan pa ya jing sok ya halor jing pentrikam yak project apo ka Jal Jeevan Mission ne ka GJM da ka bakeno badan kijing bambaj hakikam kibak kikot isla parat nyoklur tingkah hakikam kibakot palat nyoklur tingkah hawakan syakinong tok kebuar hakas ngini kong ubak orang bak senong barim ubak lidah pai papia ong bakat kum kecing tip balayo ling bak RTI nakatanat public health engineering kikam bala pentrei kim sim lalong kat kum kepisa balamang ong ba ka work order nakabentak kakse rencang combine kalong kumba sao penyo klur hendai kat kum kecing jurip kinong song snong tang kumba siteng kekam keladen hakane ka po na wan shene hakaban unshai ya ga jingkhen do Shri Malti Tinong bolong ko pa snong barin do so sa inchang hakbe dai ba ko to pre ko school DJ1M kini mi ku bot aba khasal ni kala pre negeri ka por na wan ko no snong pura ko bola pusha do mamal bitinong bolong ba snong barin sa inchang bakidon ki ba phong uniform hakbe dai ngani ku member jo ko scheme DJ workshop sa inchang hoy kedai ke ba yung mamal bitinong ba snong barin namar bangar ura dai teng ba snong la kumba aten malaba dengan kamsnong ko song charicang harban pe ya ke bahar kami de ina sala ko snong umurang ba snong la ate bat sitem rejit yang aku mak dengan ba snong hakata ka puat mengalong ku mak dengan ba snong kadai ko mau malbi ngala pong kata uniform harba ngala long sharman ya ke skim DJM ta ka puat hendrai anda lajab malbi orang ba snong te ka puat yang aku sharman berim bolong aktiva ba snong ta ka puat la susuat bori kata uniform bala suan no sawai claim kono kono jintip but claim kono kono jing ketinggalan le ko claim kono kono jing ai claim kono kono jing sang le ni jing ikam danga claim kono kono committee hende ong hak bok bor ba kani ka kam lai so tho lang de jing panyai jong pachno ba de jing ya rai lang competition hende hangni ka sai ka pau sai ba kumbolong menta kini diberi juga senang diberi senang mangalai bolong sermani kita ko baju papot kini di kau juga senang member senang kita papot hendai kalau kita komiti yang beda kata ko ini bisa apa but ngimdi kurang bak senang itu senang hering beda ko skill teh hakane ko po ini kalian kinong senang mat kumjuru na kalian ko sen itu habangila file ka RTI ngila yo ikat Islam ke office pada kejinglap jongi ngilasya upaya ketika skim masuk perai tangdem kat kejing solution nak sarkar ni bahaya kau order ketika skim saya ko bany kala pot seduka saklur sanpri lak perka henry habani pe kejing trai pat ngi iba tangkum basiteng lendet kumbalak kursan nak kata pisah sebab trai kata skim bad hadin bangila file ka RTI bangila paru ban one week inspection nagalian ko office ka one week inspection hendai lapan teri penban yang kawai kadam kaba ya sanction yang kata kadam kalau koi kaba sikur silak kat pelajar tingkah hendai yang jinglik cek jinglik cek yang kum daseng itu bak tuju di beri jong kesenong nisem bayar kita jing teri hendai tak san koi jatuh kat tempoh yang kecil dia ko hakju ko po ni kidon kita kiru kiba kila teri senong jongi nadu kipor kibala rim belajar hendai mentapat la super kambor di kita ki sa JJM la suta rong la super tibai bala penkam no sa JJM hubade kita kirim dina kalian ke jong ni nong senang bat ku stang itu yi basibun ki jinguna bat jing trei torti habide bat ke skill dina kalian jong ni la rai ba kum ki nong senang bat kunjuru na kalian ke seni bangin budin ya ke skim ba ngikwa ba kum kinong senang inyo la jong ka ban pendon kam kat kum kejing sanction ke bawah nak sarkar di hakani ka pot
na nagaliang orang bak senang bari mulu walau itu Salman ke skim dia tentu nagaliang ke PSC ru bertuju nagaliang ke office jong distri berkinuan balai ke inspection ke skim kena bagi pai ba bertuju kena senang ke tang dengan syaki lagan ke jingtre ke ya me bertuju work order but kepada sarkar kelapa bagi jingtre ke ya me bertuju work order bagi sarkar kelapa nagaliang jangan buat keseng itu ini assessment ban bukti ni skim na bukai ba kini orang jong dapat tiada juga power ni kontraktor ulang bah ni ke skim ulah pelut haduk kendai poying na kapla na jong kemdon sanction of sarkar ngaku orang ba senang ketika power itu terida senang ketahu ni teh ni wan skim senang unjuang bagi kita kiying kimyo ni kita kiying kemdon sanction ngangai skim bagi sarkar India hia berapa ini skim sanction we training apa kisah kita kemudian yang lain kontraktor yang boleh dari makrado dan poin jadi ketika jumur mission ba kamblok ba koi namar ba jadi untuk pasti untuk mentah dan training tempat poin namar ba ketika kamblok ba ya biang bat bapaka kemudian jangan aku menung senang terkata hingga kuat serta bagi office bahkan menteri hok ini skim na bahkan long itu poin ba leadership papiak national challenge